Perché ti embuieru, Luis di Luru de la Guerra. Se simbrave Din Luru és toujours din l'honestetat, din la frairetat, din l'antimilitarisme, dins une analyse claro, limpido, lindo des événements quotidians, de ce que le monde que s'est entrinurat aquí a cada monument als morts aquí, los gradats, los oficiers que fas un pas, que disiez un pas, que contaven un pas, que de cunarios, que variaven un ordre completament insensat, mandaven un monde a se fa tuar per paquet de 12 cents, pileu. Et elle demeure toujours amb un agatge humain et curieusement tranquille. Escriu dins un français certificat d'études, com se diz, polidolengo francesa. Parlo del país, parlo del Menerbès, parlo d'un ligand natural que hi ha entre l'ús del Menerbès que se trapa al début de la guerra a Masso. Per un moment, conto tot aquò, el moment où han de separar el món per grand risque de contagio revolucionari, enfin, antimilitarista, de revolto e de mutinarios e tot aquò. Parlo del ligand frairal entre els països. Erum de bun roba, mas a meros puegos aves bulguits pagar. La vol, los honors militars, la glòria de la patria. Intret de la guerra, poi qualques mesos apoi ha tornat prese les notes per les metre, les tornar a redigir per aquel llibre e apoi dison tutis que apoi c'est com si s'era atudat, ha acabat de parlar, parlava pas mai, era un mut. S'agiria de parlar de fraternitat mondial, de pas de... A Narbonne hi havia una distribució gratis de drapeu francès, compreni pas aquel, compreni pas. Era un monde que était pleno acord per festejar que la victòria de la França, c'est la mort, ce que... Non, compreni pas. Podi pas... I sui passat, i sui partit.